Imibare rero y'abapfa bahuhuwe muri Canada ikomeje kwiyongera. Imibare rero y'abapfa bahuhuwe bizwi nka euthanasie mu gihugu cya Canada ikomeje kwiyongera, aho mu bantu 20 bapfa umwe muri bo aba yahuhuwe. Euthanasie rero ni uburyo bukorwa kwa muganga, ndetse bikorwa iyo bigaragaye ko umuntu ari hafi gupfa kandi ari kubabara cyane cyangwa se yaragiye muri koma ubwenge butazagaruka. Imibare igaragaza ko nibura abantu 15,300 aribo bahuhuwe mu mwaka wa 2023, ndetse ibi bikaba bingana na 4% by'impfu zose zagaragaye muri Canada muri uwo mwaka. Igaragaza rero ko abasaba guhuhurwa byiyongereyeho 16% muri 2023. Icyakora ukaba umubare muto ugereranije n'impuzandengo y'ubwiyongere bwa 31% mu myaka yabanje. Abangana rero na 96% basabye guhuhurwa byagaragaraga ko bazapfa ariko bishwe n'urupfu rusanzwe, mu gihe 4% bahuhuwe bari abafite indwara zidakira zirangajwe imbere na kanseri. Abapfa rero bahuhuwe muri Canada ni abari ku mpuzandengo y'ikigero cy'imyaka 77, ab'uruhu rwera bihariye 96% by'abasaba guhuhurwa. Intara ya Quebec niyo yihariye benshi mu basaba gupfa bahuhuwe, aho ifite 37% by'abapfa baba bahuhuwe. Imibare y'abapfa bahuhuwe muri Canada biteganywa ko iziyongera kuko inteko ishinga amategeko y'iki gihugu iri gushaka kongera abafite indwara zo mu mutwe mu bemerewe icyo gikorwa bitarenze mu mwaka wa 2027. Mw'abantu mwe murumva ko ibintu biba bitoroshye, ntabwo byoroshye na gatoya. Reka nze mu kanya gato twikomereze n'andi makuru ari kuvugwa hirya no hino mu mahanga. Amakuru rero turayakomereza muri Afghanistan, aho Minisitiri Khalil yahitanywe n'igitero cy'ubwiyahuzi mu murwa mukuru Kabul. Minisitiri w'impunzi muri Afghanistan Khalil Haqqani yapfiriye mu gitero cy'ubwiyahuzi nyuma y'uko umwe mu barwanyi b'umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame ya Kisilamu Islamic State yiturikirijeho igisasu ku nyubako ya Minisiteri y'umutekano mu murwa mukuru Kabul. Iki nicyo gitero rero gikomeye cyane gihitanye umuyobozi ukomeye w'abatalibani kuva bafata ubutegetsi muri Afghanistan muri 2021. Amakuru yatangajwe n'abakozi bo muri iyi minisiteri avuga ko abandi bantu 6 bahitanywe n'iki gitero cyagabwe ubwo Khalil Haqqani yasohokaga mu biro bye. Khalil Haqqani yarashyizwe ku rutonde rw'abashinjwa ibikorwa by'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Islamic State yigambye iki gitero nk'uko yabitangaje binyuze mu itangazo yanyujije mu kinyamakuru yifashisha cyitwa Amaka. Iri tangazo rero rivuga ko umwe mu barwanyi bayo yari ageze hafi y'ibiro bya Minisitiri Khalil maze yitwikirizaho igisasu nyuma yo kumubona asohotse. Umuvugizi w'abatalibani nawe yemeje ko Khalil Haqqani yishwe na Islamic State nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Reuters cy'Abongereza. Khalil Haqqani yari murumuna wa Jaludin Haqqani, wari umuyobozi ukomeye w'inyeshyamba zarwanyije ingabo z'Abasoviyeti mu 1980 muri Afghanistan, ndetse anashinga itsinda rya Haqqani Network ryagiye rigaba ibitero byinshi mu ntambara abatalibani barwanye mu myaka 20. Khalil Haqqani nawe yari inkingi ya mwamba muri iri tsinda. Sirajuddin Haqqani, umuhungu wa Jaludin Khalil Haqqani, yarabereye se wabo, niwe uyobora Minisiteri y'umutekano muri guverinoma y'abatalibani. Rero reka tumubwire ati Khalil Haqqani, tumubwire ati Imana ikorohereze.
Reka dusoreze rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuyobozi wa FBI yeguye mbere y'uko Trump atangira kuyobora. Umuyobozi rero mukuru w'urwego rw'iperereza imbere muri Amerika FBI, Christopher Wray, yatangaje ko azakora inshingano ze kugeza muri Mutarama 2025 akegura mbere y'uko Perezida Donald Trump atangira kuyobora Amerika. Trump wongeye gutorerwa kuyobora Amerika kuva muri 2025 yagaragaje ko azahita yirukana Christopher Wray wagiye muri uyu mwanya muri 2017 ndetse akamusimbuza Kash Patel kubera ibirego ingoma ye yamukurikiranyeho. Wray yabwiye abakozi ba FBI ko yafashe umwanzuro ko icyabera cyiza urwego ari uko yakora kugeza ku musozo w'ubutegetsi buriho muri Mutarama ubundi akigendera. Ubu nibwo buryo bwiza rero bwafasha urwego kutagwa mu mutego mu gihe hongerwa imbaraga mu kubahiriza amahame n'indangagaciro bagenderaho mu gukora akazi. Ibi rero nibyo uyu mugabo ukuriye FBI yatangaje. Uyu mugabo kandi yavuze ko atari icyemezo kimworoheye kuko akunda akazi akora kandi akunda kuba mu biro bya FBI kandi agakunda abaturage ba Amerika. Yavuze ko nta muntu ukwiye gutegeka FBI ibyo ikora kuko nta muntu ibogamiraho uretse kujya mu ruhande rw'icyo itegeko nshinga rivuga no ku ruhande rw'abaturage bose. Yanavuze ko kandi hatitaye ku bibera hanze bo bagomba gukora akazi kabo mu nzira ziboneye ndetse bagakorana umuhate n'ubunyangamugayo. Trump amaze gutorwa yavuze ko kwirukana Wray bizashyira iherezo kuba FBI yaragizwe igikangisho gituma hatabaho ubutabera. Yavuze ko kandi ku buyobozi bwa Wray FBI yasatse urugo rwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kugeza agejejwe imbere y'ubutabera. Ikinyamakuru The Guardian cyanditse ko Wray azaba asezeye mu kazi habura imyaka 2 n'igice ngo asoze manda y'imyaka 10 umwanya yari arimo ndetse yarawumazemo. Umuyobozi mukuru wa FBI ashyirwaho na Perezida wa Amerika akemezwa na Sena hanyuma agatangira imirimo ye y'akazi. Reka rero mbashimire wowe niba wumva iyi channel igufitiye akamaro ikugezaho amakuru meza y'ukuri kandi subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video zasohotse. Mwakoze cyane, mbifurije umwaka mushya muhire no kuzawusoza amahoro.